cái channel min ngai lut sak tu te chi bai le vek ule tu nok to ban som ni paruk pathian ni liam ta mai khan ts lewin Thangliana kan ti tu chuan nga na le ruk na len mak pa te Tlabung min ron tlo a mizoram mun sang sang an rem chan lai fang tur local te chuan min chua san le ta ni som ni paruk zan hian sai lama ben khoya khwa Mary Winchester an mana mun ngei mai an vat lo a min hu hian aizola let le in dampa a hun an zuk manga dampa sanctuary chunga te lutin riakin chutiang chuan hun an manga voin october ni somthum pakhat hian Harriet Taylor le apasal Joseph te chu Japan lama an la kuala ni nangzin an fit khop ban mani po hi Japan lama honeymoon an mang don te po aniang chu la kuala voin hian Luber Dr. Ann Taylor hi aizola aloma voin lampo voin tlaida ruk le mit nga vel khana message ka mua voin chu ni leng in ka buaya mi sang sangin min lo ko ma hun lingom tak kan manga kalna pianga langel takin hun ka mang theya dampa hun kan man chung po khan Tlabung khua min chi bai tu min lo be tu ka tong boka atia tin chu ti rol chuan min lama te po saras fera Tlabung RD block doran kal thu te po aron soini chu tiang chuan Tlabung kai noi lei lo vela hun man dan te aron soini hop po hi kan tan chuan fiat anuam hle mai chu tiang chuan voina hian ani sanin chu hun ama in hun amang dona ni zan lama khan lai de run tours homestay lamten culture program changtlung tak duangin chu tiang ro man nen chuan hun an lo mang to hun limom tak an lo mang to ani naktuk dar som pani hian Dr. Ann Taylor hi Delhi lama thlok thlanga ro manang chuan zan khat riakin an ram lama a ho to don ani chu tiang chuan hun man dan tlang pui kan tar lang zor zora zaina hian ama po kalo soilan zok to then khat poina kan ha lel ve hiao Dr. Ann Taylorina Village Council Tlabung na lehkha ziak min hnutchhiah ani a hemi hi ka phagang tokin Mizo tongin kan letlinga mami lalruat moin kangen na tengai poi moin min han chiar chu saka chuti rual chuan a le lindan konga Mizo tong yel ngan tak tak tlong tam taka letling vek lovin sak tong thumal then khat kan tong ang me kanan man larang te po chutiang chuan ngai thlang nom jok nan ka handa ani a tin chuti rual chuan hemi athuzia chungchanga hian village council te ngamin on address ni si in achang chuan mizo mi puite angte po in athua han lam chang oma tin mimal takpua keima miron be chan chang te po a omani aningin hemi hun lai hian adong song tu le ale ka receive tu chan ka changa village council apo president church kalak lai takte alo mi bok nen chungte wang chuan hemi lekha le aziak min ron hutchia na po hian mimal in thon le in biak anga atong kam man na te po om tho wangin hemi han chiar chole ale lin konga te po kan hriat thiam ka be se ye lo ngai thang u Village Council Tlabunga ka chian zong zong te Now pang mai kalani lai changin kapu great grandfather thalak luida chat ho ka enchina thalak zi ngai hian lungphun thalak kapu th lewin shajang nalung memorial in the Lusai Hills ti inziak chuang le lungphun bulvela mi puiding lai te chuan kamit ala hle maya achan chu engwanga hetiang lungphun ve pa ngai mai ni alang ngai nat le ngaihsan mel taka an envel le kapu th lewin le Lusai Hills mi te hi engtiang taka in kung kai nge an ni ti le an zinga om laya an tho le in lai chin dan te sha chian chak na chuan na sa takin kariru alwa tareng maya min ai kai tlat ani ber mai heng thalak te hi Scotland ta kapu Neil McDonald office ka info chin ani Neil McDonald hi th Lewin-a tunu Ursula pasal ani kumsom ni kalautlin chuan thalak luite ka ngai hlut zia hriai in kapi great aunt Ursula McDonald hei hi th Lewin-a tunu Neil McDonald tanu pui chuan thalak lui le lekhaziak alo kol tha tho zong zong chu min kol tir ta veka
hemi ka kol nu po hian a thuziak hnutchhiah te nen chuan ka en fo thin ani. John Whitehead hian T.H. Lewin chanchin biography ziak turin ma alameka heta hian nasa takin ka pui bom ve a. Hemi awang hian Mizo te chanchin ziana history ka thei anga tam ka siar ve a. Tin internet mangin Mizoram lama michen khat biak po te po kalo nei to thin ani. Heti rual hian Mizoram hi kalatlo theyang ti rin na kanei ngai lawa ka fanu heret le apasal jo te Mizoram minjin pui tura ka min nu hian tuna alotlin na ka muta ani. Mi te hian ikal thei lawang ti in an soi khir fo to china ma se hei tuna Mizoram ngei chu ka thleng ta si oi har sa kalati rum hialani. Tlabung kan lo thlenga min lo don son le welcome dan kan hmu hian kalom na hi soifia ngai na po shelo khopin minom tir hialani. Tlabung tan hian hei aya in don son na lom hi a chuang lawang ka ti hialani. Tin kapu kholui tlabunga chian tam tak kan char thar bok chewa ama za na le choi moina in ngaihsan na in lan tir zong nen ka hmu hian kapu Thangliana hi mizoramah alanung reng angin ka feel hialani. J.H. Lorraine pubuanga rem ruat puina zulzuin Thangliana lungphun a hun laia sarkar official tenena an siam hi P. Margaret Dudan anga an siam kan to thei hi kalom takzet ani. Pubuanga hian Margaret Lewin, pubuanga hi J.H. Lorraine. Margaret hi T.H. Lewin anupui. Hi Thangliana lungphun siam ani danvel lehkha thon manga ashil na lehkha po hi interest swan kalau thon don chenia. Amuna nge maya lungphun han mu meu chuan anupui hian mizoramah mizo te thinlunga apasal Thangliana anun reng theina atan le mizo te laka athil ti ngai lutom an shat na tura tarlang tura aduna ka hmuthiam tharin ka insha tin he lungphun abawa achia dante kumsang ni pathuma tundin le ani chungchang in soite kha ngainom ka ti in bengwar thla ka ti hle boka hemi lung chungchanga ka shat bel story part poimo tak ka char thar ani. Tin stone monument chungchanga thil chiang tak ka hmu tak chu Thangliana hi mizo te thinlunga cham reng turin lungphun kher hi amumu lo ti hi ani. Kan veiwana mizo mi bui kan hmu apiangin Thangliana ming T.H. Lewin ming an sha in an soi thei zela asul nu nen lam an sha le naupang te po in Thangliana ming an shevek hi ro pui ka ti. Chu wangin lungphun thalak lui ka en na changa shat bel du na thinlung puchunga tlabung ka thleng hi kalom thar tak meu ani. Tlabung hun kalau thlen hian chiang zo ka shat bel ka nei na salhea T.H. Lewin na kenyak ron chui thar li ang hiala ka in ngain mizo te nena in zom na thuk zok nei hin mizo chian tam tak kan nei thar chewa ka fanu heret Lewin-a tu chuan rukna puin chian thar zo pui achara anni hi ro thang puya Thangliana chian hlui nge tu chuan rukna zinga mi nge alo ni le zelte zanria tuinai tak kan kil ho thei te khan kanin chian na anem hetle in ka shebok ani. Dari ne na anin mangai da chungchang tam tak ka shat bela sirte tlanga a lai kha a hun to na alim ber lai hun ani ti po ka mu chuakin ka insha. Thangliana in na thin sirte tlanga Uncle Tom's cabin tia a sakming an lo pwa to na mun ka thlira ka mu thei hi kalom na ti zwal tu ani bok tu na Thangliana mun luya alem zia kan mu anga hazia rang bo lo thei ang bera indin thar the nge bo ka be se ye hemi chungchanga chuan ka soiwak ngai lovin idea in nei chadonin ka sia environment te chunga ngil nei na lan tir le a chevel thil nung tin reng biodiversity ngai toale dimdoi tak chunga in chei bol po ka be sei bok ecotourism le historical significant atana malak na lok thak le duom nei nge ula in area hi lunglup humru hidden gems nei angmai inni a chan chu
border area in in chen Bangladesh atang po in nung cha engnge mozat alo lu thei mai ni lovin species thar thlenga nei theina khopin an chen na hmun hum hal konga ma lo la zel te u tun ma atangin Bangladesh atanga lusai hil lo lu na entry point remchang le cha ani angin nung cha te tan po entry point cha a ka be se Thangliana hian Tlabung Hill Tracks rural na thut mun administrative base atana demagiri tuna tlabung alo thlang hi a fuin a remchang hle in ka she tharbok a chian nai vai ro thang puya a tul huna ama hlia khua ngai saka thopui thlat tu nen khoi in nai te in anom theya tun kum zabi somni pakhat na 21st century huna nangni in lo oma hun pui mo le thil hlui von him dua ngai sak tu in lo hi a fu vel vekin ka sia ani hei hi ka shil du chewani sirte project in kalpuina konga changkai na kan nei ve ani chuan engti khuna po min lo shil cheve donya lehkha record lui le thalak lui te hi ingai hluwa I interest song ani chuan online version in kalau thon thei reng bok che ania o tin Thangliana chungchang lehkha bu chen khat thoni I du chuan I address kim changmin lo share donya mizoramah post office ma saber kal tlang nge ya thil han in thon po alim dang dai don masin ts Lewin j Lorraine le Margaret Lewin de po khan hedak in kal tlang nge hian lekha an lo in thon to china ni kha min choi moina te phur le thatho taka min don son na te kha kan shereng to ang in projects a lo hlotling ula kanin be fo chin don nia affectionately yours and Taylor Taylor le Joseph 26th of October 2025 Tourist Lodge Tlabung